بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hamdim šukuri, včera samo mali gospodare Allah azza wa jalla, stvoritelja рачията рахавая е поел власти си машкара, господари кој на душе конешу жо облико створија по дин исламу путеем барени аметија дија. Салаватем селам и бичаладжи камару мангу пейгамберу Мухаммед алейхи салату вассалам, лесери фамилија, ехли бейти, лесера мало асхабија, ем сама нушакула катрудинен педжико суднјо дивеки праксата нено Кур'ани мусунети, كبر قوم قدير اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Халал мукодини. Амен палик тикни пауза тепена наставина и тефсирия палунет состарла фичерджам и намен геошел дешутрито им шел дешуштато аети тави сурatu лелбекара. Авде Аллах сери зенея ресая джико шел дешупаншто аети آياتي كتو الله عز وجل كواتشري ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هو الله عز وجل كواتشري عنسك آياتي أي الله se pripadini o mašriku hem o magribu, o istok hem o zapad. Pa kota gotirinen tumen uduritano vajhullah, e Allah soro lice. Wallahi tamo čači pase bučukar emo vsađano. Walillahi il-mešrif wal-maghrib. Allah se pripadino istok emo zapad. Tanko te so iklova okam. Tanko te perela okam. Em saso si maškara odova pripadini kasa. Allah je sazuđe. Tijek strana okam bi angjola, ki duj to strana okam za džini, perela. A sa od vas si maškaral tamo kaso. Allah su azza wa jalla. Taro hairi je dunja lukoso, kova storija emanušenge, o manušana džanena sam. Taro hairi je dunja lukose, so Allah storija, baš o manuša na džanena dorese. Se o manuš nešto hari, otkrija, penđarđa, soj maškaro istokem zapad, ama poputo dolesta soj tipu Andre, taro hajri, taro barbalipa, umanušna džanela. A samo dva pripadini nika sabe osim Allahese. Na samo do, hem sa so si trujal, so okružini, puv sa dva ko vlasništvo Allahese azzavodžene. A kad te vačer do o istokem zapad, mašriko, magribo, Allahesu, sebe bio počast baš o magribo hem mašriko. Sad kad pena Bejtullah, o kera Allahesu. Ama Allahese na ne potrebno ništa dodova. Znači na ne ništa potrebno Allahese tamo dova. Amen su gotovo lamen. Hem su god amen je pripisina. Amen nam dodova jam ovisna, amen baš odvaj nam potrebna, en bizo dodova so isiamen, denovelamen bi ova krnjava. A tu skratini pe amen je tičina biolamen da nešto su isiamen, znači na ne toga potpuna. Za razlikata Allahi na ne potrebno, nikas hem ništa, a saver, kano potrebno je Allahe. Hemo visinena, za visinena, ando Allahi azza wa jalla. Hem ket bisa, amen. Te ova sarek manush, samen susijam, to sarek manush mu'mini, tamam, niko ki dunja kafirite novel, odvaja Allahe seri moć ne bi ništa varjari. Zato Allahe se odva ništa navaljan. Hem ket bisa, amen, ova sarek manush, Čafiri, samo manušaki dunja, to asarek manuš, koa tano neverni, ko naveruinjem, širkli se tečera, pa odva ne bi telari, ne bi smanine, Allah je seri moć, niko bor, kada je sup čivela peko more, pa su ačkona ki sup kedan do more i kalja. Ne bi telari bez seri moć. Pe aloame, znači odva, sarkala su si
Аллахе се ништа потребно на него. Учењакија силни ихтилафи, улад гјона, ке треба плафтара ква Куранска ајети, себепи, сојо себепи сухулисва ква ајети. فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Кај го тиранентумен, па дуритано о лице Аллахе соро. Премо Абдуллах ибн Амр ибн Ребија, кај аква Куранска ајети, со почмија, шелу дешупаншка ајети ки сурат Ал-Бекара, објави мојтано това себепи о намази ко асхаби акълдиње ки е кали рат. Бук бари кали ратине, бари тамина. Мислим пе ки е крат, тамина ке пена ептен, нахине ки хавај ни месечина, на шти значи те ориентишиен пе оправцо е ки блакота ракен. А преносен Абдуллах ката пирода Тава Амр ибн Ребија, Хлас јамне пегамбер али исалам ко друмо им кълдингјам, ки кали рат. Ем свако е камендар кланингја сар мислингја кај си е кибла. Значи они неко друмо, кали рат, ки хавај месечина на не, нашти е киблата ракен, ема свако е лендар, кланија сар мислија кај си е кибла. Нашти значи те ориентишиненпе, па свако е кланја сар мислија кај си е кибла. Па сабале пума ке да уштие, обавестие пегамбере алейхиссалам, па Аллах ја објавиња во Куранска ајети. فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Па кај гото иринентумен, па доитано о лице Аллахе соро. Ама кава хадиси, па имам Тирмизи, тано даиф. Кава хадиси, свара кисали асхабија, ко друмо, ке бари кали рат, наште е киблата ракенем, свако и кланија, сар мислија кај си е кибла. Кава хадис тано даиф. Исто баш на кава хадиси, вачеджо ибн Хазм, ابن العربي المالكي وإمام النووي وإمام الذهبي وابن كثير ومنها كاكو بيرو تفسيره كابردا كايتاني ضعيف. Se che ceva pe tefsirine na manșo, vam de na sa dokazi baša kvajetis, o sebepi su se hulispa kvajeti, kaj god tirinen na duri tamo Allahe sorolice, kva o sebepi su hulispa kvajeti ne kva. Su ashabi neko drumu ke kali raten svako je klanja sar mangla. Već sar mislija kaj si je kibla. No međutim u hadis tamo daif. Iraba prema li kibla i tamo neki uslov šarti, to velu ispravno e manuše solo namazi. Pa ako bi manuš planini namazi, a te promašine kiblu, da li tamo le solo namazi ispravno? Pući batu njeni. Znači, a menđana, pirinetu prema li kibla, da je tamo šart uslovo namazi, to je ispravno. Ако но ману шарла им кланини намаз, им промашини кибла. О намаз исправно или не? О е исправно, тачно е. Али, барано мануш англао намази нели те трудинипе, соси джилесте ко боршај, те роделе кибла. Па те промашијава на не джилесте. Исто са ке до мануш лева теимуми, на не пани. Лело мануш теимуми, им кланино намази. Тамано мануш ко моментите дело селами, ке неко дури анела кофе пања или па шунела овкоркори е чешма пошмјате джал. Мора ли парем те да близем пари намазите клани? А пазен време и пане намази су. Не мора. Не мора и там, тачно. Значи исто е случај баша кавако бе мануш, клани не било према ли кибла, значи намази не суро тамо исправно. Англало те трудини петаракла промашијал. Пе палува некој лова бе најнега реки благјар. Не мора намазите поновини. Исто са со си случај баш од тегнови. Баро дел таро учења ке та не постави ке да вено мануша. Хем наштите договориненпе. Према лосаво правцо или кибла, тоа тегани какланини свако ек, према лупиро убеđenje. Према лупиро јакин. Сар он мислини кај си сигурно кај си е кибла. Значи веćina, бало дигнитар учења ке та некој ква става. Адам аме, магате кланина, маđona сари кибла. Кој са в кој момент, ако наштјамте договори на амен сади е кибла,
Учењаки мојат гледање свакојек сар мислини кај се е кибла. Сар се убедимо. Ама те авете кланине, пало не касте, а на јан сигурно кај се е кибла джа, то намаз исправно или на? На неисправно. Затоа најнам убедимо кога. Исто гјава керо Суфјан, Ибн Мубарек, Ибн Ахмед, Исхак, им јавера учењакија, а исто гјава пно правили о имам Ебу Ханифе, о имам Малик, исто гјава пно. Сопенена, ке да врно ушана што голем пе премпсари екипа, пно сока колени са мислини. Само со имам Малик пно, ако о време е намазе со панда, па авала джиресто о хабери сари о чачукно правцо премали кибла, тега ниле се похвално о намазите по новини. Похвално, ама на не со обавезно. Не мора. Значи, оклани гјари но бедимо, па ова хабери, не мора то по новини. Пно Ибн Омер башаква ети со ова кергјамле, да не објавимо, но пегамбрија селам сине асхабенцар кодруму, а пегамбрија сам кланингја ки пери јахалица, превозно средство. А саргод е јахалица превозно средство лесор и рангјапе, може сам кod два правцо кланингја, а пхума значи Ибн Омер осевепи су саква ету било, фа инема тувелю фесерна ваджхулла, ко таргот или нентуен, па ава е со лице и тану, он се бепи лесир објавакоро, а да пајте она сужине, кod друмо пегамбрија сам, кланију прав пери јахалица. Кланија, ма со кланингја. Сунети. Добро на намази. Баш обавезно намази, морamo ниште гулелтар јахалица као превозно средство, емте кълдини. Ама гјара ова кој има муслим колесо сахиб, кај на не ихтилафи, на не улајба машкар учењакија, кај омануш халален, шајте кланини, ки пери јахалица, ко перо превозно средство, саргод о превозно средство тирини, која го страна те вртини, па таман омануш што вели рамо, думеа премали кибла. Ова. Джава негде глава друмо, нормално по најдан шофери, што ти клани вози не. Беше ако суза, че ми палал, овак ти тано башо намази духа. А тој на неко колена со дуа шај кълдинеа. Но не проблем. Саргодо превозно средство джава, ако планинеа, не проблем. Па макар, значи, думеа толи рамо, и кибла кеваја. Кечера лафја калеста на недозволимо има нушесе, неко те нахалил. Намерно те му кело правцо е киблако. Значи, ма ужело правцо е киблако, и намерно те му кело на недозволимо, ко nije случај. Учењакија та неко мишлење, кај дозволимо има нушесе те кълдини ки јахалица по превозно средство, те новелиримо премали кибла, ама услови тоа ко друмо. Тоа ко друмо, ко само ли се дозволимо намази те кратини. Е кела феја тоа тут статус мусафиресу. Осим код ова случај пено исламска алимија, тахалувам. Значи, тега не манушајте кланини, добро намази, те новелирamo премали ко правцо е киблакоро, али услови тоа ко друмо кога шајте споинем те кратине о намази. А дозволимо мануше те кланини на фила, добро намази, бешиндој, ако манушај ко прете бешела, ко танка е бешела, бизоте од ко друмо. Во си случај, нели, ко превозно средство, ки јахалица или углавно мануш бешела, бешиндој јек, плюс, ако и друмо ко те споинеа о намази и на мусафири, не мора тоирамо премали кибла. А и сија вербути, шајте кълдине бешиндој, ама мора тоирамо премали кибла, ко танка е бешеа, те не килан негде јавлијал. Али услов мора тоа премали кибла. За разлика ке дем ко друмо, нема везе. Саргот те джаво превозно средство, саргот ти ринипе, од овај туки. И си ту право њар. За разлика ке бешеа негде ко танк, керејнан, нигде на путуиња, шајте кланино намази бешиндој, ако шај, теа човеко пре, ко кија.
дозволимо. Ама баш аква и сија менсо и кваше награда. Аква и тамо стриктно башо, поготово башо кијамуле. Адала стриктно башо кијамуле, мануште шајте кланини пешиндој, хема ако шајте беше открепе. Али усто мора то ирамо према екипа. Исправно е кај аква, јако адала само башо кијамуле, тамо стриктно, исправно можемо сунетија, значи те кланини, бешиндој, хема ако шајте беше открепе, само услови мора то вел ирамо према екипа, ама и силе кваше награда, на не е цело награда башо намази. Тому катаде аква ети тамо објавимо, значи си буд мишлења себе писосте аква куранска ети објавимо. Па ета ова мишлења аква скоро трито штато која поминале, нелям доно мишлење некај асхаби аква некој кадират, па свако и ремја песан мисија. Одуи то мишлење со и нами. Памтиеми? Ојо, пегамбери ки јахалица, ако преузам средство. Трито мишлење че кога имам катаде, аква ајети објавимо тамо се бепи о Неџашија. Владаријан ди Абесинија, авди сутни Етиопија. Пенџардо тамо Неџашија, шунген не еси. Он најбут пенџардо тамо ке да дела и не е заштита е англуне муслиманиње со черџе хиджра. Нели англуни хиджра е муслиманиње рине ки Абесинија. Хемово Неџашија, со не са крали владаријан и Етиопија, овдјаден заштита, обран јаден. Хемова ковке на кај дуња правален не со пегамбер али салату вассалам кланија дженаза. Е асхабенцар ки Медина. Пази. О Неџашија на кај дуња кај? Ки Абесинија, ди судни Етиопија. О пегамбер или сели дженаза кланија асхабенцар ки Медина. Салатул гајб. Агер ким таква намаз. Па почна асхаби Аллах Расулуллах сабте клани нама нушесе дженаза која на кланинѓа према лјамари кибла. О Неџашија кланинѓа амана према ли Кјаба неголи према ло Бейтул Мактис. На лоджи весте хабери халален кај менинѓа пе кибла. Најно два сарабде баш е кратко време ке нешто де синјоло хабери сигате теадал него. Него некој морандело Тајланд и Етиопија ки Медина или евентуално некој ди Медина теđал ки Етиопија па те обавестине. Па била о Неџашија кланинѓа, најноколен да су на кланинѓе, ама најменува према ли кибла, према ли Кјаба, него према ли кибла, према ли Бейтул Мактис. О сабе почам према лајер со сарка кланинѓа ли си дженаза, ума кланинѓа кома ко прапсу е Кјаба акоро. Pa Allahi objavlja kvajeti. Fa innema uvelju, fa themme vajhu Allah. Kaj god kiri nentumen, karakin Allah je sovolice. Hema kvajla mišljenje. Kaj se bepija kava o Neđašija i Ramo objavimo akva kuransko ajeti. Dov klaninja amana prema nikjava ne voli prema Bejtul Maqdis. Pa onda Allah objavlja akva ajeti. I si pa neka ajeti baš i ko islamska alimija pena, кај Аллах објавија односини преку аква Неџашија, о крали пари Етиопија, Аллах објавија куранска ајет кој калачери وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. Емџо Аллах ајети пандан одори, кој ситао следбенике нигакере кола чачутне ко Аллах и вервинен. Но исламска алимија аква да ајети односини преку Неџашија. Оприхватио ислами, prihvatio islam. Neko pa i si ne star pišimo, da objasnimo, nide pa peka ino dva tajno, nađaja niko. Ko je na Arabi, talo čudna buča, jer name na hariko namazi. Namazi, kaldimo, manuše se koa na ne ote. Ko je na Arabi, talo čudna buča, su vaćerđo imam Šafija i Tano. Te klanini pe dženaza namazi manušese su na ne prisutno. Sad je kakvav slučaj. Pegamber sami ashabenca klani namazi ki Medina manušese koja na kraj dunja kaj ki Etiopija. Onda je čudno. Manuša puna klaninge manušese. Su samenti klani na ninge. Ne li. Obaj tamo farz salom.
Ке да е купа мануша кланини, е обане за таридито купа, перело, не мора. Ама плови не угледно. Добро, но па сонда, кана кој угледно планина е ли? Ако на не угледно да не е. Но тя на не прата кодин ислам. O Hanefije mu Malikije penena kalalen. O Hanefije. Hemu Malikije vačerena kaj na ne na postojini salatul ghaib. Te klanine namazi neka se ko odsutnu. Ili nekoj mu lopu javer država, pa amen te klanine sakate. Doko Hanbelije, hemu Šafije penena nana klanini pe. Dobro, kano o Hanefije mu Malikije Banani te den odgovor ko hadisi taro Neđašija. Supojake, sam planije bašo Neđašija ki Medina. Planija salatul ghaib. Autori su cerajali amen. Koji no autori? Taro kasta cerao tefsiri, pamtinenani. Imam el Kurtubi. Ovi ne pravalen Malikija. A supremo o Hanefije mu Malikije lende na ne namazi baš odsutno manuši. Dobra hrana, džačera odgovor taro vakala su na ne namazi baš odsutno. Oni siljen odgovor. Hemo autor taro tefsiru Imam el Kurtubi, čak delo hari poluter kola. Sar odgovorija, puna džahada. Angune buti, puna je pejgambere sine, pa šardije puf, ali har da dikjao ta buti taro Neđašija ni veste, em planingao namaz. Slučaj sad kada hine približimile si puf taro kaj. Na, pejgamber sad da hine pa na nešto približimo. Soani hinele se paši kardo. O Kuc, Sirija, Palestina. Pa Jahudijen genevi opišijale džigo detalja, a nikad na hine odori. Koja slično hinem baš o Neđašija. U Allahi paša kad ja je puf, an ja o tabuti o pejgamberi dikjalan ili peste majar planem ja. A kva je odgovor? Dujte odgovor. Kva lažija samo baš o Neđašija. So se ovo plana hinele uduri niko kole siri dženaza ka klanini. Ma kva je kam do najzorale mišljenja. Na hine kole si dženaza te klanini. Ама каватано изузетак, кај кланија пенесе салатул гhaib, дженаза ко отсутство, на хиноте се вепена нико ти клаине судуляни Етиопија нико. О Неđaši овине, за суакерјамнени, владари тари Абесинија, крали. Омнакај на хинеле нико, винеле народу па опесте оводема нушен пралален. Ама два народу су и не пали лесте на хине нико коле со родини. Да, нико не е николе со родини. Ја преносимите, веродостојно. Опнана е нели ни снага, ни моќ, ни такати, пиро народот, години исламите во тевичини, а млаво дијален, владијален ге, а о години ке дјапе козом шаја, соджаја, хем соджи лесте та родини, а два практикуја. Орса сам кланинја, леси ри дженаза себе приодова, ко отсуство, ја кој дженаза от тена и не присутно. Трито мишљење со дела аутори, мада као дуито со помјантано наисправно, наизорално, ама дела па нек одговор, хем ако со се бонијепе кари о Ханбелие, му Шафијева, керге, бе чудно е владари, кралите родини манушен, а нико те ново коле со родини, веројатно е тоа сине, кој хариџене, а Аллах хариџене со ине плапе, на инелен джанди па таро намазе джаназакор. По Ресуле донесе сери джаназакор динја. Помијам, о Неđašија кланинја масар, примали, мек, него кај, на ине хаберија добор бута родини, на реслячи удури. А блан кет биовен след беники алеселе мануша, на инелен хабери сар джаназат испратилен те кланинја. Але одојто мишлен која помијам тамо неисправно. А исправно и тамо, Аллах и најшу карджано,
кај салатул гаиб, на керава. Кава е изузетак башо Неджашија. И си пана мишлења, со секва тикно куранска ете, ама хари попутер мишлења, си со се дан објавимо. Пуа појавер мишлење, се писо се објавимо, ква ајети пуа е евреенге бусвиџињапе од ова со пегамбера селам јерини према Бейтул Мактис, со лелају Бейтул Мактис ал кибла пава кергја, олава кергјо јахудије помињама кава, пуа Мухамеди на джанела баш упута, оси пуа прекала мари кибла. Ona djelo, baš uputa, baš u dini, evo prema Mari kibla, evo osviđen jape. Pa kada pejgamberija sami širin jape, kibla ila Kaaba, tega ni wakerge, ave sui nere se pairan jape taru pravcu, tari kibla prema lokova sinira nena pedok kaldinena. Pa tega no Allah azza wa jalla objavina kao lillahi al-mashriq wal maghrib, Allah se pripadinja mu mašriku i mu magribu. فإنما تولوا فثم وجه الله كي قلت ابنت من نوري الله يسرق ليتse kada ken. Ама кога ети чак джико деш мишљења и сјамен о себе плуко со Аллах објавиња ква куранска ети. Еми си багу ихтилаф имаш како исламска анимија. Чак не сам е си мишљење е план. Дисаг учењак е план кај والحجاج بن يوسف الثقفي بنجاردوزو مچاري هنا رديان واللسر ياچا تشينو بيو سعيد ابن جبير پانگلالی ته چیننله نامرو پرانت چیننله سجاما رديان ناته مدارنله نگو ته چیننله هنا سعيد ابن جبير رديا دوی نمازی رکاتی te kaldini. Anglate mudato. Pa iranjane sa o el Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, huma šajte klanine na ne problemi, ama tirane tut prema likibla taro hrišćani. Kamu katu te klanine, ama na prema likibla Meka, Kaaba, nego premalo kibla hrišćaningi. A o Sejid ibn Džubeir, oni ne taro učenjaki, oni studenti, učeniko taro Ibn Abbas. A tega ni puna ukujaka jeti kuransko Sejid ibn Džubeir, pa kaj god ilnentu menu duri taro Allahe sorolice. To jest, mangala te planinama, a čavdojnom sprečimo, na mukenama, ne mora. Kaj god ilnama Allahe sorolice. A puna koji sa kojeg način klaninja, a pa od Allah ne mudardo. Ja mudarjari glazu mučarja, kao ko sunju divenka del dževapi, na mudarja samo je lepio, sve prekaj pano di sada shabe mudarja. Dobro, po kraja klanika te povini pe vajhullah, Allah je sorolice. Ene ova autori, Imam el-Kurtubi, kaj god ko Kur'ani pomini pa Allah je sorolice, na mislimi pe ko sifati, ko svojstvo taro lice Allah esoro, nego ko Allah esoro postojiba. Kaj god ko Kur'an javila izraza džahad, na mislini pe uopšteno ko Allah esoro sifati taro lice, nego taro esoro postojiba. Inna Allahe vasijun alim, wallahi tamo bučuka emov sađanel. Ja završinu Kur'ansku ajeti. Šukar tamo premalo pire robija, Mukalanin je po rahmeti neni. Lesere propisija kola propišini naredini, tane lorke, no teretini pirovo boko dini, kodini tamo sa jednostavno kerdo, loko, hem prirodno dini lenje bičani. Allah tamo bušukar. I smisla koja kavam. Allah dela rahmeti, prirodno dini, uputini, o propisi alokari, makate to deseteno Allah tano bučukar. A pagodova, Allah dela baro nijameti. A najbaro nijameti so
Е уфута од дин ислам. А пало дин ислам, најбару ниамети со Аллах и динја инсани џанена ли сој? О разум. Годи. Нели на неслучајно по Кур'ани со кобута лајова, околакола со. Годи синен, лакола размислинена, лагоджачинена. Ер џабе мануше се са коле година не. Теди кела да е серед доказија. Не со робари па, то сетиле со рахмети. Онда не било разлика машкар инсан е хайван. Десе хамди чера Аллахе ко свакој шукари пасо диамен, хамди ле чера со годи диамен, годину путиамен, барони анити мукляу правоменде. Оен са стеко сабарија, кат инша Аллаху таала као чова, па джиавер курко, Allah azza wa jalla kad jasna da takati jan di pa kana stavina wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.